Nguhaye ikaze mu makuru yacu, amakuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho bitewe n'ibiba birimo kugenda bivugwa hirya no hino ku isi. By'umwihariko uyu munsi reka tugaruke mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko rero hashobora kuba haje kuvumburwa urwandiko cyangwa nushaka urwite ibaruwa yandikiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi baruwa biravugwa ko yaba yaranditswe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ubwo byumvikane ko uru rwandiko rwanditswe rukanasinwa mu mazina y'umukuru w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi. Uru rwandiko rero rukubiyemo ibiki? Uru rwandiko rukubiyemo ibintu byinshi bitandukanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yaba yaranditse isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko tugiye kubirebera hamwe muri aya makuru, muri iki kiganiro tugiye kugirana, aho tugiye kurebera hamwe ingingo ku yindi muzandikiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rwandiko ngo rwaba rwaranditswe ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri, bisobanuye ngo ni mu kwezi gushize k'uyu mwaka turimo wa 2025. Uru rwandiko bivugwa n'abatari bakeya ko rwaba urwandiko rw'ibanga ngo rwandikiwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ishingira ku bintu byinshi bitandukanye, isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba bagirana amasezerano mu mikoranire ku bijyanye n'umutekano ndetse no gucukura amabuye y'agaciro. Reka tunyuzemo amaso tubabwire bimwe mu by'ingenzi uru rwandiko rwaba rwaranditswe kuri ariya matariki nababwiye rwibanzeho. Ingingo ya mbere, uru rwandiko nk'uko bigaragara rutangira nk'uko muzi n'andi mabaruwa yose atangira. Uru rwandiko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye isuhuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse inabashimira, ibataka, ivuga ibyiza byabo, ivuga uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cy'igihangange ku isi, ndetse inabereka ko mbese mu by'ukuri ishigikira ibikorwa byabo kuko ibona koko ari ibihangange. Hanyuma muri uru rwandiko ariko kandi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakurikijeho kwibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Kongo ari igihugu gikungahaye ku butunzi, cyane cyane ubutunzi buri munsi y'ubutaka, ni ukuvuga amabuye y'agaciro atandukanye, ndetse akaba ari n'ubutunzi bukenewe muri iki gihe, muri iyi si turimo yo mu kinyejana cya 21, cyane ko aya mabuye y'agaciro Kongo yibitseho ari amabuye akenewe hirya no hino mu nganda zitandukanye ku isi, cyane cyane mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga, ibikoresho bikoreshwa mu mutekano, cyane cyane nk'intwaro n'ibindi bitandukanye. Hanyuma rero mu kwibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ifite ubu butunzi, yongeyemo kandi ko nubwo ifite ubu butunzi ariko bitayoroheye kuko ikibazo cy'umutekano mukeya gikomeje kugenda kiyigora. Ibingibi Kongo irabivuga mu gihe nyamara iri mu bibazo by'urudacya, ibibazo by'intambara, intambara ihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 wamaze no kwigarurira igice cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi baruwa rero Kongo yandika isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bashobora kugirana amasezerano cyangwa se reka tubyite diru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yafasha Kongo mu bijyanye n'umutekano, hanyuma Kongo nayo
ikavuga ko yabegurira ikijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi bwayo, hanyuma bagakorana kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha Kongo yibutsa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu butunzi ifite ahanini ubw'ingenzi igarukaho cyane, igaruka ku mabuye y'agaciro ya cobalt, ikagaruka kuri lithium, tantalum ndetse na uranium, amabuye akenewe cyane muri iki gihe mu isi y'ikoranabuhanga, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye bibyara imbaraga, ndetse n'intwaro zitandukanye mu rwego rwo gukomeza kuba igihangange. Kongo ikaba ibibutsa ko rero aya mahirwe yo kuba bakorana bakayiha umutekano nabo bakagera ku mabuye mu buryo bworoshye byaba ntako bisa, na cyane ko Kongo ndetse inabibutsa ko aya masezerano irimo igira ngo bagirane, ubusanzwe byari bizwi ko Abashinwa ari bo bacukuraga aya mabuye mu duce twinshi twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kuri ubu ngubu ngira ngo urumva ko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba ari amahirwe atagira uko asa, kuko yaba noneho ibonye uburyo ihangana neza na mukeba ari we Umushinwa, na cyane ko ari we wakoreraga aho ngaho mu duce twa Kongo. Byaba bisobanuye ko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zishoboye kwiganzura Ubushinwa zigakorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bindi rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye muri iyi baruwa harimo kubwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu gihe baba bemeye kugirana iyi diru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zisabwa kuza zigatoza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibijyanye n'igisirikare. Ngira ngo murabizi, mwarabibonye ko ahanini igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahanini nta bunyamwuga, bityo rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yifuza ko kimwe mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabafasha mu buryo bwo gucunga umutekano w'igihugu cyabo no gukomeza gusigasira ubutunzi bwabo, harimo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatoza igisirikare cyabo kikaba icy'umwuga. Ikindi kandi Kongo ikanabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti turabasaba ko mwaza mugashinga n'ibirindiro hano iwacu kugira ngo umutekano usugire usagambe. Mbibutse ko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakunze kuvugwa ibibazo byo kugira imitwe myinshi yitwaje intwaro, ndetse kugira ubwo banabaruraga irenga 200 itandukanye yitwaje intwaro. Byumvikane ko yose buri mutwe aho uri mu gace wabaga ucungana no gucukura ayo mabuye y'agaciro, ugashira ku isoko, ukagura intwaro n'ibindi bitandukanye, ndetse ari nabyo byakomeje kugenda bikurura umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ikindi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye muri iyi baruwa harimo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bategura inama y'umwihariko hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ubwo n'izindi nzego zifata ibyemezo hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba bahura n'abategetsi ba Kongo kugira ngo baganire, buzuze uyu mushinga ndetse bawunoze, bumvikane imikorere n'imikoranire. Ni mu gihe kandi nyamara abandi batari bakeya hirya no hino, nyuma yo kumva ibikubiye muri iyi baruwa, bamwe batangiye gutekereza batese ibintu byaba bisa no kugurisha igihugu cya Kongo. Abatari bakeya rero bagiye bakomeza kugenda babivugaho mu buryo butandukanye, bavuga bati ese gufata igihugu ukagishyira mu maboko y'ikindi gihugu
ibi ngibi ntibyaba bisa no kugurisha iki gihugu. Nyamara abategetsi ba Kongo bo babona aricyo gisubizo bashobora kwitabaza gishobora gutuma amahoro agaruka mu gihugu cyabo. Ngayo nguko ibyagaragaye muri iyi baruwa yiswe y'ibanga. Mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu, turagenda tubakurikiranira amakuru hirya no hino ku isi. Mugume mudukurikire.